Yeah. Kapukap. Oh, Mariel pa eh. Naka-umayak maninda. Nyami tinin kap ti kwan. Bigbigat eh. Handa ka man eh. Kaya panak nga ko ata dalang maninik ikan nyo ti ayuda na nyami ti kasta nga ugali yun. Kit kasano nga kukit. Kami nga sapasa ba angin. Nya nga sa pasat na itay-tayab ti balay mikap. Naitaytayab nga nadamda. Nag-ikap ti dididing na. Naitaytayab nga dati baong ko nga pa nag-survey. Amit kanunan ano di balay mo. Nya nga na ano nag-ikat nga isang picture ko gar di jay ko nakita mit. Aja kanu kamarin mo ti pamumpit picture nga nikat ti galbana. Nyamit ti kastong ugali mo eh. Utakan yung ti barangay. Ano na makaawat kayo mit ti ayuda. Api nga di da dumakap. Niluklukap dalang mit ti galgalbada kip sa da pinicturan ki na ikikan damit karod. Agit digay yan mi padpada ka dagi jata Hana ka pang balin. ang nasaya at ng ugali ti kapurukan di kasday. Alangan isu. Yung picture ko jay kamarin mi ata agi dumakip tinarami dagi ikat dalang mit ti galbada eh. Sa da pinicturan apay nakatanggap dati ayuda. May saan yung mingamin ti barangay kasunod ti kasta. Yan may atas ng ugali nga Awan lang bati kwatan kap oray expire latang ko nga rudin tanggapit latan. Noon niya lang di nadalapos ti angin anyi lang di Nya kami tingkap. may kan. Kinadalapos mit angin amin nga ada kadinisian ti bagyo mit. Ang amin mit. Kasano nga rudin nga ikap kano kami rumit nga makatanggap nga mit ti ayuda mit. Urayin nyo di latan sa marunong nga bagyo. Naa. Kasanong tungord ngay no maning tinagan min tudyahin maning nga maisalin. Git urayin nyo Next year dan sa may bagyo naman eh.